Sanibonani angibingelele namukele channel Maswidi production okubingelelayo umxolisi mana kadlo muzala phansi le enkani malethe mnyama ngabe ke uyaqala ufale channel ngicela ngizele iqiniso ukuthi uyacofa subscribe ngaqala ubale video ushaye like bese ke uyakhomenta ke kulolu daba anza kwethu politics ipolitiki ezombusazwe ezaseparlamente kushubele umkhonto wesizwe wenza izimanga umkhonto wesizwe wenza amahololo ngitshela ukuthi uhamba ngespeed somoya uhamba ngespeed sokukhanya indlela ke okhula ngayo ngitshela ukuthi usudlule amaqembu ano 15 years akhona no 10 years akhona ano 5 years akhona ngitshela ukuthi ke njengamanje umkhonto wesizwe usunama members awu 8 million plus abantu asebejoinile kumkhonto wesizwe as ama members hayi ukuthi bazovota nje kuphela okwamanje basangama members kusekhona baseceleni abazovota abangajoinile ukuthi bazoba ama members omkhonto wesizwe 8 million plus namhlanje mhla ka7 February 2024 emva nje kwenyanga eyodwa vo namaviki anambala inyanga eyodwa vo usunguliwe umkhonto wesizwe njengeqembu lezepolitiki usunama members awu 8 million kusho ukuthini lokho na uyakhumbula ukuthi mawujoina as a member umkhonto wesizwe okanye imember nje political party thizeni ujoina ngo10 rand awubaleke ukuthi 8 million times 10 rand umuntu engena ngo10 rand singakababa nje laba baseceleni singababanje ushintshile laba baseceleni awuthi nje 8 million times 10 rand 80 million rands 80 million rands imali siyenziwe umkhonto wesizwe kwispace esincane singaka ezingangesenyanga eyodwa nje for mina ngiyayibuza ukuthi okay mangathi umkhonto wesizwe uyalwina ukhetho le mali bazositha yona le mali ejoine ngayo ukuthi ke balekelele izwe mangathi abawini umbuzo wami omkhulu lapho ukuthi mangathi umkhonto wesizwe awuwini leyo mali le 80 million asebewuraisile plus nale abasazoyiraise bazoyenzani leyo mali yaye ishoniphi noma mhlawumbe yayisebenza emakhanseleni endawo understand mina ngiyaye ngizwe kuthiwa ikhansela libika kumasipala bese kumasipala kuyibona kodedela imali hayi kanza kwethu sokwesizwe yenza isiqiniseko sokuthi ke uyaregister ukuvota uphinde futhi ujoine ke neqembu uthanda ukujoin joina ngo10 rand mangabe ke ufuna ujoina phinde ke wenza isiqiniseko ngempela ngana kwethu ukuthi uyaregister ukuvota bese ke ucheck status kulula kakhulu ukuregister ukuvota online uregister mahala mawukuthi ugogo uhlala naye ekhaya uyanqena ukuthi lokho ehamba mhlawumbe abantu abekho eduze abantu abaregister umregistele khona wena efonini yakho uyakhona ukuregister kwi-link eyodwa uregister abantu abaningi just that uzofaka ama-ID ahlukene ke abo namagama awo then mase umregister umuntu enza isiqiniseko uzobhala indawo soduzo nayo ukuthi mhlawumbe mawusenkandla ushutha ensenkandla endaweni kanje bese kuvela ke izikhungo zasenkandla ungakwazi ukuthi uvote kusona bazokunikeza ke lesike siseduze kwakho bese uyahamba kuyovota khona senze sure ukuthi ke u2024 is our 1994 emalanga nje aseduze upresident kwe-ANC uCyril Ramaphosa uzotshela ukuthi ukhetho kwelizoba nini kodwa ke ngiyacabanga ukuthi ke uJunior Shase lukhona okanye uMay ake sihlale silindeni ngana wethu ziyakhala semzansi Afrika la siyathathela yonke into sibambela ngezandla zethu 2024 is our 1994